Nagabintagi kubor baman kasni pet bat subscribe ya u an na pet ba ba kajing tiang kerteng banit puli hakakadan MBBS hapo ka Central Pool Kota asya pendam no syaban pelong hadu bakan don kajing pen bina thamai katanat ka pensyairu ba kajing tiang kerteng banit puli hakiwe ki kos batru haka MBBS ha Shillong Medical College kadang yai beteng kemalabu mensha Deputy Secretary Katanat Health and Family Welfare ulapha da kajing tho ban pendam no ya kajing pelong jing priang kerteng ha katei ka kota. Ha gajuk kapor ka Khasi Students Union KSU. Kalapha karwo shakilat pathai ko bor ban penpau ya kajing bam sngo ya ham. Halor karukom pentrei kam jang ka sarkar Meghalaya ha kajing thep karpang ki seat MBBS na ka state kota. General Secretary ka KSU samla Donald V Thaba ulo ong bakat kum kajing ujor jang kaseng lala baka sarkar kala penrung ya ka dia Ghosh need score 472 but Tanushka Chakravarti need score 442 haga unreserved category wala don bun ki samla khasi ki yo ma khamhe banrung ha ka thum ka KSU ka pensyai ba ka on-reserve kategori kamdei ka bamang kerpang tang na benta ki barjilla. Ndai kadi ka kategori ka balong open na benta baro kinong Meghalaya da ka ba pensyong nongrem tang ha ka merin. Ndai karkum ka thup bala penmi da katanat ka kot ka kya lalap ba ki samla khasi ki bayo ma khamhe kila sya e no. Kan ba kini ki arngut kila rung. Kaseng ka kdo balada day banyat katkum kamerin usamla khasi ubadei hok bandrung undei banong ha ka serial number 13 jongka on reserve category henry la penrung pat ya ka dia Ghosh ha ka serial number 14 kani kamut balada ka sarkar ka le katkum ka rukam badei om tang iwe henry arngut ki samla khasi kinyo rung Uwe ha ka unreserved category but uwe pat na ka waiting list jongka khasi jantia category ka KSU ka keno bagane ka long ka jingne bean ka ba penja buram ya ka hok jong ki samla khasi ki bathrang banyo rung ha ki MBBS seat ka seng ka dawa ba ka sarkar ka riban weng mador ya ka Tanushka Chakravarti bat penrung da ulane ka samla khasi ubade hong kaseng ka ken mauru ba kum kane ka jingja kala dep ja usnam arhajar arpau ha ka tanat agriculture bat hadin ka jing tuklar jong ka KSU ki samla khasi glayo e ka hok jong ki ka KSU ka maham balada ka sarkar kamshim kya ka seng kan ha ban mi madan ban pinbor ya ka sarkar ban ai hok ya ki samla puli khasi kini kisni marsin mi hi kanika notification akala putarek namar kini kisni shuti nakalenga sengru nimshimyo pan kendu ende i katarek baki buru kibu kemha marsin sing shuti bakin sai ni kanika buan kani kisni ende lingba kafun ngilai open ya keren ya katu kan ngut ki officer ki joint secretary habade bakali benta nakalian jungi ibu kata jikri ba kumnu ba itai bayo bun marks hapo ST category mla ban ki open category ba baduna marks ka jubab na kaliang juki ki ong ba hapo ba ki pendap ya ka form kila ju ai ki kata ka la da ka option bakin choose lara ki ko ban ko open category na lara ki ko ban siapo ka schedule tribe ST category te ya kata aga jing ya keren ngila ong ba kata kalong ka ihi babakla namar ba manuru kena kasi container sindran lada kiyo ya katakanlah kinlit kinjit bet ya ka ST category nomor ba kadon 10% reservation hakata open category kadon tang 100% tentang menu mundan hi menu banje jaka open category but kata ka jingle jong sarkar kalong ka e babakla nomor ba pipa iki kena bakin denounce ka ST status ka joki ni long ki ST day by na jika ka jungi by bot ni yo kata ka certificate bangi di ST te ban ai option kumta ban pelila di bikin choose ya open category ni choose ST category kalau ka i babakla kani ka jing thumui ngas mo baka dei tang ban yarap ya ka tukan ngut ki bamde ki jadi room bikila ban room hapoka state kota henry de ki room da ka bakoi bakasya kam compare henry kimdi pat ban le de kumni ki kilat da kumui pat kenang ban pentami pat iki kategori jongki ST pat nomor kani ka jingle kalau ka e babakla di hading kita kiong hot ya kata kiong ba kila juliet dum chua kadon kata ka SOP ending ini ya kata ka SOP ngimla ban pedang daliliru ka da kadon kumuta SOP ka di ban mi
kariban mi perthai balehi ban ailat kumi kena paking chus kimdi ban chus haba PDST kumbala keren ni sama Donald Ahmad ba kinu ki ba qualify ki di bandrung biha ko open category but ki ba don hapo reservation pat ki bam don open category ki la ban don hapo ST category ti kata kadai ka jingdawa na kaling ngaseng bakum kata ka usupi ka bam yaha ka bolong illegal unconstitutional di banweng mardor but di ban boot bit kat kum ka minti bajuya ngindu ki por bunchwa di banyak bit thik pathik bin pabin kumta Hatu tak jingdon dekat Supi hatu komde kadai ka jingpin bor nomor ba lada nga di kasi yang aki omba pi pinjet hai pi la pinjet na open category ne pinjet ST category tengah beri ST dengan jet ST category tengah munu kena hasiru kinum jet kata ka open category kinjet ST category nomor dangi perkat kata kabun probability kabun nomor ba 10% ngambun ka scope nganyo hani bani tu khatsan persen te damdan ki khasi jungi ki batha bata ST category te ki batha open category te kini ki open category ki lawan ki kibi bam de lu de halor tai bentahi bakini i ha waiting list e bali kidap kibi package bende bagi khasi ki jungi kim dan nomor ba undan ba opten tak open category but kani kalau ke iki ki babakla ki pinthami ya reservation policy dakumni dakumtai ki stu ba lada ki kena khasi jungi ki la tibet ki ha open category kenyo aka ST category kenyo kibi pat kinumyo or limba state kota takada ki wanra dakum kini ki SOP ban penthami ki pajba ban penthami ki kena puli ban penkul markli ki kenang ba ki la banyo thep ya katu kuningot ki bamdi rulum apa state kota apa pi kawai pi kani ke jingle ng ba jingi SOP yam kadai bet kamu jusu jingi kadai betang ban accommodate ba ya baro to 100% nginyo ban thep bet jadi bamdi kasi bamdi ki SD di kani kalong ke gam bakla bat kala penyap biru ya kata spirit jongka open category dak lengba kata ke SOP tangi silang iwi close ng SOP dak penyap dot ya ka reservation policy baro away di kani kalong ke ba peni penpau suka percaya ba ka government kam perkhat na ka banta ki try muluk ngre ka perkhat pan nam ta kiwi ki jai beriu makani kalong ka ba klasi bun bat ka ba kum ga jai bendriu hingi nam la pan pediang dalili ru yam pa ya kani ka 100% ka bedi ka open kinrung tang kiwi ki jai bendriu ki jungi kindu namar ka iga bangi don kam hi ka jingkwa ka jungi kalong ba ki samla puli ki jungi kiu idang ki samla puli jungi ki baduk ki kiyo lengba kan ni ka skip kota kamut kan yarap sibun bahaya ki omtang ni ka yaki simet na kayi nga sem kan yarap hiru ya gajek bendri ki emlang salang ro we hatu pindawan man scrap hapan dawa ya ka ni keren dot ikini ki points bro BHMS kadon gajing bakla ha kaliang ka reservation policy namar ba ha ka reservation policy ka jungi gidan sauko kasi jantia sauko garo nangta san nam ta ki other tribes but san kebalong open ndre hang ning ini menta ba SC kategori ru kadan tinging judan SC kategori hapo reservation policy jungi dene kami kini ka SC kategori namar ba ka reservation policy ka jungi ka mangilaong hi mengidan tang gitu hi ibala mang kini hakanu gorpam ka sarkar jela ka penmi ya ka SC kategori hakini ki artili ki jung puli ka ayurvedic berka homeopathy tina kali yang gajungi di dawa waya ka sarkar awat kala pesange ya kini ka MBBS ban accept iki nomination ndre kini ki artli gijing puliru ka sarkar ka hak ban penbeg no mardor hatu pindawan yang pada kata ka SC bade ban kamdan de hak ban ben hatu bisim kani ka jing ya kata te sang sarkar ka la penjubab la kali khanang ne ka di jing rumor ne ka di incompetence ki jong officers ki jong kiru ngimtip ya kata bila angkali nak sarkar ndrengi ngitip ba la bakala sibun ne ba kani gajing bakala kakta padai di samla puli khasi gi jungi ngimtip bi ge ndre ke ga bangi ngisuthu ya kata bila angkali nak sarkar ndre ke ga bangi suthu ba kani gajing bakala la ni gajing le kata gajing bakala na gajing le khnang kakta ba ya ka lawi jungi samla puli gi jungi ba sarkar kadi ban pembit mardor nomor pi men swang ikan ma agriculture gi buon ba gi jungi beri bandrung open kategori kami orong bisa abu be kasi jen kategori hau sem arajar arho dia tu ko idang long minister I ba bantai dor dang do ngale ye kendu I ba lapan baik kasi layu orang apa open kategori pada apa kasi jen kategori dia layu bandrung susu kena kasi di nakaliang ngajungi mentaru nakaliang ini
Health Minister bamenta I lakot banyak keren yangi nasingin kong porsi baji sekretariat tingin sapek gajing keren dari gajing dawa kajungi pada kadi benih badi ban penbait nak mardori gini jing baklapor. Kalau habak sarkar katungi lagi di officer ni di minister hablong kibat tray janai kiban pet janai nang ba kajing le kajung pi kanam ketapat ya kalawai jung isam lapuli. Hatu phimki Tak pandai kata ya kata ngintip mga ang mania hindai sarkar kadi ban penbait mardori gini ban nasingin kong hingga kesno ba ini ikon rum penramboro di ban penbait no ya kan ka SC kategori di ban no. Ini sapentip iki nasingin kong hadin tak ada pujungnya keren. Singin hadin kajing yo kajing penmi jong ka sarkar jela yang ba ka terak bedibet ika kot khia ya kani kajing mang kani kajing bah ya kani ka state kota ya kajing Bengkuli ya ke MBBS ke BDS yang tak Bachelor of Physiotherapy yang tak Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery Bachelor of Homeopathy Medicine and Surgery Nila Syam ba kidon katu kat ni ki kendrung penram lani kita ki jinglek bakla nakaliang jong ka ni katelak jong kot akhia namar kumbangi UI rum ke jinglap ke jing Syam ke jongi hi ka sarkar jela kalabak kala feel kala bakla ru di reservation policy ini yang ni kumbangi ai nuksa ini kong kumiaka MBBS kumbangi la ai menen ka daga press release nginlap ba hapok open kategori kidan khat sangut ki bala sajid banyu ali pulih lang ba ka bah jong sarkar Henry habang ipet pada ngi UI ba kawi ka khana berteng dia gosh kayo saus pa nyu ku ara kan score kawi pada ka Tanushka Chakravarti kayo saus pa so ku ara kan score di hakajing si Shahi kat kum ka kota sistem hi bopunya jong jela tada ki khasi kiyo taki mark si behe kiyo open kategori kamu ko open kategori kalong unreserved kamdei ki ban mang da ka bentar ki bar jela ni ki har ndrei manu manuru ki badai na ni ka jela ka jongi ki la ban ko open kategori sapa mud ba komuni candidate dibanding kong du jong ka khasi jantia kategori yo saus pa nyo busan ka nit school kemudian tam ya ke dia gosh kemudian mai di benderung ha ka serial number 13 makan ni dia gosh sudah ke benhiar ka serial number 14 kani ka Tanushka Chakraborty le ngin ang yapi samde wat tang bandan apa ka waiting list nomor kadan sau kayo saus pa sau puar kini ki marks kan need mo kalau ngipet dikasih jongi nadu 1 hadu 7 ni bahadu ru yo saus pa sau pulai ka need score kapamud ba hang ni gini arngut kamut kini laingut arngut ka waiting list but iwe apa ka open category kini ki barjala tim don hok ban hang ni ka list Badaka juga por tentang ilawan bu jikili balada kini ki khasi ki rung ka waiting list jong ko open kategori hatu gendang la ne mandan ka khasi jantia kategori ila mandan nomor kani ke sistem ka basia nadu ipor ki bamun suwa kin rung lang hapo ki rung hapo ka waiting list jong ko open kategori kin yo ru ban rung pade hapo ka selected jong ka khasi jantia kategori tikani ke ka jing bakla hakal yang MBBS kaba ka sarkar kale lara kale lesi kale khnang teman penhun ni nuru ndrei mengi na kale ngaseng hing nam island nomor ba kani kan penduk lat pade ki wei di pardo parasnam jungi ki para kasi ki badon hok ban yo ban ru ban yo lipuli ya kani ka MBBS la kade open kategori dan ya kasi jantia kategori nomor ba tang nomor ba karung kani ka Tanushka Chakraborty hang ni wei kasi insakut ka bade waiting list inyo benderung akan dikasih jantia kategori matrai kata boro hing sudu but hawa nilayo jing tip ba ka sarkar ka pensange menin gasngi hi hadin nila ai press release ba kanum ya chu syakmat nakabanta ban le igani acceptance jing nomination jing ni MBBS mereka iga bangidon kam menta kalang ban penbek mardor no ya kalis but sakawiru medicine and surgery nilap hang ni bahwa hang open kategori hi bahedu hi udai uni barjala yo lifespan trapu ar kan score nrela ding ipet pada haka waiting list number 1 Udia Mirzahan Hussein ubiang nomor yo lifespan ripun riu nrei baar bat balai di pa depnat bat Syamim Masuk Mulla lifespan lefuar bat lifespan arfulai
kini ki kim de bandan ha waiting list jong ka BAMS nri ki badi bandan ha waiting list number 2 dan number 3 ini number 1 jong ka kasih jantia kategori but number 2 jong ka kasih jantia kategori haka jing sishali banyak ini ki arngut number 2 number 3 ki barjala jong waiting list kategori dang tam ni number 3 wadan kasih jantia kategori di haka jo kam rule ada kini arngut ki rung apo ka waiting list jong ka open kategori kin hak ru bandan apo kasih jantia kategori selected kini kadi ka bagi ju praktis adu munswa mat ngis ngudai hi ba ka sarkar kadi ban penbek no ya kani mardoru nomor kani ru kan penduk lap nomor subuh la de kini ki kena matakin apply ya ki bagi courses su subuh ki ok no itu ko courses kani ko open kategori kalalat ki subuh ni ru lik no sawai kemudian nomor 2 bandi kasih nyo kasih kata lo kadi kai bar hak ni po kasih jantia kategori di kini rum no di kini ki waiting list di kini kamdai ke boong ba ni persya yenu na bagi ngim ailat ki wi je ndri kadi hi ka kemungiong kadi ka aan kadi ka kendon hi joka rukum bah ya kini ki jing pulia nalor nang ta kani ka medicine and surgery ini ba kani ru kadi kita jing bakla ha open kategori ke jing rum kani ka wega barjala ka biang ho to hina begem ndri la dangi pet pada ka waiting list ini ba number 1 apo kasih jantia kategori hitam kini baru arngut hitam kini baru arngut iru di bandan waiting list di banwen no kini ke number 2 but lada ini iyo benderung apo open kategori kemut saiwi kasih ini urung akan kasih jantia kategori but ini ru ibanding kong badan apo kasih jantia kategori di bandan hi apo kasih jantia kategori kabumut satang lada ilalek no ilayo no lembak open kategori kemut serum saiwi kasih begini kilong ki gi ba ni ngim sulak pan pediang amar kani kalong bak hanglat kalong balik siliang iki parado parasnam ke jongi mat bengin susngap ru kam julong bat ka baar pada kalong bah kini ki artli